Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel yang berbahagia ini. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan, cuman jalan-jalannya lumayan jauh. Kita mau ke Aceh Barat. Nah, jadi perjalanannya kalau nggak salah 4 jam perjalanan. Jadi yuk langsung berangkat aja. Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way, we tied it loose ends up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Oke, kita udah sampai di puncak Grute, Kabupaten Aceh Jaya. Di sini view-nya bagus-bagus. Yuk.
guys, tempatnya panas, jadi kita sebentar ya tadi makan, terus kita mau lanjutin lagi dan kita sholat asar di SPB Ulam. Let's go. Teman-teman, sekarang kita baru siap sholat. Sekarang kita lanjut terus ya. Of course we keep on going, though everybody know it. The truth about our way we tied it loose ends up, I'm sorry. Be cool, go on and fake it. We still know we will break it. We make the same mistakes we always made, and now let's face it. Teman-teman YouTube se-Indonesia Raya dan teman-teman YouTube yang ada di mancanegara, sekarang kita udah sampai Tenom. Jam pun menunjukkan jam 7. Paling kita kalau mau sampai ke Melabu paling 1 jam lagi lah, 1 jam lagi ya, kurang lebih 1 jam lagi. Temenin terus ya guys sampai Melabu. Oke.